Uwi uman pa nagachnong Mopala is Giant Hill District uwa pertuj u self Daniel Langdo daman uwi verchim yakalat kaluti wo pen kaladur yai thaw wajuk kare moyong u chai thaw rep so kontara wa yusuk bha ka wa em le kinan ki yingkin lai kajat kamju ki jai din wa pher wa dathung lang haso dong kani ka thaw yong o em go hachnong Mopala hi ka wa he kamale 1000 hectare tam wena chwa ha kani ka thaw ki kare moyong em gi hadu kam wa khan rutali tang wahadin ikang ti moyong ke NGT hausnem arhajar khatso no du usnem arhajar khatsan das dang pen keladur no uye kani kathau chagi thau rep so kontara wei hei lai luti yong u chirup yarap kachnat horticulture kachnat water resources is Giant Hill District wagi khat arngut ki warep wei kre lang hapo ka SD Lengdo and Society khasi Mandarin Farm kamaman katte de em hadu arphau hajar teli kitreso wadathung kamte yos ngau tho chu hajrong ijob kani ka kam hagan rutri uni ubnai langba ka press tour wada pangkhre da kachnat Directorate of Information and Public Relations Meghalaya da ya ko yagi watho khubor chakani ka thau weda yo alat uya kalam wa utri kani ka thau kamju ki saheb kachnat water resource wa kanthum ya uke lamare executive engineer wa artong per junior engineer neite usaheb kachnat horticulture BD Dhar district horticulture officer clearian Haya kelambo self Daniel Langdo kam utri thau da khanau wana du usnem arajar le da kre moyong hagani ka thau tang wada sange no hausnem arajar khatso ne daw wa khang ka NGT kam te arajar khatsan das dang pen kala no uchi thau rep de wathung chwa khajek kitri so neite men da yu wa im wa he ki khut lok wan wo sdang no da kasen we de eben ta thau rep haro u yaki hagani ka thau yong o ne bha du semen msngau yu khana ro o wahi por walai kamu warep chakachnat horticulture yo panyaram kisembe so wakiwi heite poi ya kalam wa em kaskim sarkar wa yi u yo yaram kamtene liang kachnat dalai lipat ko ye thau yong o we chem go wa biang na do i he i biang kamte kachnat horticulture da yarap paisa go we de pen kre wanda kachnat water resource Uartong per junior engineer water resources khanao wayagani ka project wada pangkre hagani ka thau da tip kam ka madan mokhlot minor irrigation project wahap hapo ka pradhan mantri krishi sanchay yojana pedrop morkrop PMKSY PDMC wada pangkre hagamang paisa wa supau arlak supau san hajar lispa yong usnem arajar khatkhandi arphau wada pendep wan hausnem arhaja arphau arphau Kijaj pangkre kan thup na do kanan ka yingkin lai kajat na jrong kanan ki top pelang wakhian wa ki wahe kan ditali ki pipeline ki pom wotan na po kanan artali ko wi ka solar pump wali HP wa ka diesel pump wasan HP Niliang ubidi Dhar district horticulture cleariat pentibu wa ka yung kre kam yong ki de yarap haro ko ki sembeso ki sebo ki drip irrigation iya da ya ki den kam da uchuni ki da bai khnyang nei te ka nursery wo bu sembe wa ki wi de yele open ku ye ru kom rep khnang yo man nuksa ya ki wi kham tam chikini ki than wa ju kre mo yong wo bon ki wa ong mhoi rep de Heyato wa ka yaw ka hat u self Daniel Langdo da ong wa ini wa dem tang uso ampu i le de em ki bro wan panthin Wai usok wada thung chwale de yedayo kam wa arlak tam hara. Kadwa ki wadang khian wan ong wadang hap yang yei por ne bha chimpor hadu prasnem tam hara yo khaiso. Heya to awagani ka kam yong o bo u ikin tu yaki wi le wo mi ki chakmat kam le o ne bha chemu wa wat I tha wa ju ti mo yong le MME urep uriang ne upen yer ngam gi. Pinang kong gane ka de ka jakaba trade yong. Por betray dewyong ang betray marway hadu kijan hadu khan reutli ki koting dewyong kane ang betray kan hadu snem arhajar lai rehadin bala mi ka to ordar jong ko NGT ban arhajar khat sau tengala khang ya kane ka betray dewyong arhajar khat san pat ngadang perchang marway ban thung sok kumbalai 1000 tan rai ngai bau bah hadin kata ngalakot iki lok bar gi pramarjan ban pelok marsan wal ade jaka jongaru ngai bentai kiru ngai bikin thung ke jok jong marwe kalong ka ba he amda la than ban pe marwe tengah ai bentai ki tingi don kumba khat arkun ten duk kata ngi thung be om ngamla ban thung Cisendon, hujuk senam. Tiang nadu arjar katsan ter. Mentah telah daplut barok. Itu bisa. Mentah. Dan lor
nalor ni kideng so kidang don sa kibai pijai dia. Oh kibun pi kideng klau kideng Kenapa sama? oh kibun kideng klau ban kideng klau la ban don palat lak terli tung baru saudong ada kerja kisah ru kidon ni kibai pat kerja so pen mix po kap so antra kum gini lemon kumu tu lemon jamon ru tu pau nam po India ngai inga thung sene ru ya dei ba tang bom pat dei ka por ban so te menta lo la mi ba Aku nak rukom kita nyak yo yang ni so. oh namar gitu ki mangla thung sa ke la su ke jing ya yo sene lu so long su tenat ba mar be tang po district ki wan na du na kerim koin na Bangladesh ki pan tit empat i ro gila lawan lepas imat maulid sabar na sa antara jami ada deh ka jing ya keren le office takum baju le kinong rep ya pan gitu gini pan ki sumbai so ye dei hadin pat ki ong la don skim ka ba he kum kata la dei ya hap la dei dei tengin bu no ha ka jaka jok pi ndak ki lej pej taki i ba ka biang ka umro sosis yang ka biang bat ka jaka ro ka long ka ba he te ki pan ya thu te ki la dei ba ki wan re ki pan skill te ni la yo i ka ta na po jong ka horticulture department rela pentri pat ka water resources department teng dan duk khat ar khat lai ngut nhiều prangut maximum chipeu klem sunge chipanga ta suni chipanga ai dawai khniang sanga ai sbo mata pat la de ka por ot plang ye bun kam hu plang namar wa setting ya ka ding hap ot lagi mesin bat unta so am tra te ngala pha nhiều sen arpeu jar he la ban tam kuliat la ban nak unta arpeu jar la tikna bundan Ni wat ko hajar bab se thung la kan sin pila yo khej ba kum no ga jing yo nong le ni ga jing em namar new slem ban so fi so antra so hadu kumba fras nam tam sejrong ti yo no bla thung chwa ti la yo ban di kumba arlak tam ndai gine ki be pat bedang rit ndang ap ikopor hadin sam snam trai la ya so lut ni kata ngala ya ver paralok kat bala namar kane ke jaka long bala dep ti deu yong am tengah i bam don jing ta eru tengah kan tu ki paralok prajor se ban ya thung no yu ni kam tam le menta na ka sarkar lu ni ka jing ram re ha pek tu sa antra long ba ya de ba ne jaka kum ba pi se ba ka snong narwan ru ba pa nam hu sa antra ta don mar siliang bat kene jaka tang kilometer dan ba te ngai kan tu la mata kila ya bun ha ki bla ya but ya kene ka nuksa ka mangale trai hadin si sanrus nam te rangkat bat ki bor jong ka office te trai la ban penjerngam ni kene ke jaka bla det ti do yok maram dan dikta ngala sorbe ba itu bat gitu jaka ke bla ti payaro kem dan jikta umi santra mar mau wat ro yakini ke jaka bakam rukhyang te ke de ba ayo saplan sap arlak na itu bi arteli department te kadon ka veru ka to ka ba MI ka ba kidai MIDH skim ko ka ba na ka banta ban pen he gini ki sidling te ka to ro kila ai si nhiều lắc bia cái đây cái lớn nhiều lắc bia phát cái đây cái cùng cái kran hiểu không ta adu mentahi fisau kum nong rap no ba piyo ci mentai na fisau kum jing hiểu ta nó sao ka long ka skill kum hiểu mesin cái phần seluruh ini nong rap mar lom don cái sarkar cái skill dio skill mom dan kami dan kepa dari badan dekat bat ke sarkar ni sengai Tinalor ba piyo ya kini ki yarap mo na ka sarkar man bagi na bata ban he ka jakarep ni piyo ban em ki jiki kai kumno ban ban he ban san kumno ban thung na ka liang ka sarkar
keturut nakiru don te kidon ki kep nakiru kin hab snap i kajing besai jong i kinong rep namar ka mengile da ka experience da ka ktila jong don ki kham champang maki re kidon pat ki ba ki hab champang ni dei bania konsole kata knang bania mat selang kata rokop pen he ki jing thum tem kajing ada bat kan ka project kajing penmi ke ba ngiyo jing tip na uneu benepsri lane ne utra jong kaneka jaka lane cerman jong kaneka committee kaneka senam melala ulala ban di hadu ar lak sanpo hajar uyo ketemut na neu so nyamtra te nagaliang ka horticulture ngiyarap yu nakapor nado ki sapling makitan raiso langta siki sebo kini ki drip irrigation facilities ki way ki control measures kumusun kene ka copper sulfate bat ki way ki jon kam ki dawai knyang ru ngi persang ban yarap nagapor bat yale ban kentiu ya ka rukam rap ka rukam thongkur kam tab jong neutral bat kumjo ro makan long ka sampul makan long ka nuksa ya ki waipat ki breu ke badan sarau ni akane ka jaka bat badan apa chang setengah bat ki waipat ki than tam akane ka than ba ti dewyong te kalong ka wai ne ka jengker khu ya ki to ke badan ba em na ka banta ban sedang kum ya kane ka farm ban sedang kum ya kane ka orchard namar ngitip ba ka kini ke jaka chane ke ba jaka pati dewyong ke babun hi ki ong ba kimla show ban penon kam ya ka jaka jisem la ti dewyong ki khen ba ka jaka kalong ka bayap mamla cho ban thong ban tep andre kane ka dei kanuksa ka ba bahatam ya ki wei kalong ka jing pen seluri ki wei ba kentip ban bakini iro ba ka jaka bla ti dewyong dangla ban penon kam ya ka kum ka jaka ban thong ban tep khamtam ya ki so ki juhur bat ki wipat ki jing thong tengi nagaliang ka office jong UDHO nang tay na po kleriat ngi persangkat bala ban yarap ban penselur yu habro ki liang kanang ba kane ke project kanlong ka ba saiso kanlong ka ba pen mento yu omtang yu bat ka patang ka panangwan bat ba ki weiru kin ya i ka nuksa ka ba bat ba kin thong kin tap bat ba kin bo kum kini ki orcha chaki tu ke jaka bla dep ti dewyong Kakarteng jong nega project kedai Madan Moklat Minor Irrigation Project. But yakani la funded naga Pradhan Menteri Krisi Sinsi Yojana PDMC komponen PDMC per drop more crop. But la sanction yang nega project hagas nem arjar kat kendai arpau. But la implement neka haga arpau arhuai. But la complete berhu arfulai. Kini ke project kadon hadu laipusan 0.05 hektar. But la sanction neka haga amau ke basau pusan lak asapu arlak saupusan hajar lai sepak tengka ki beneficiaries ki don kat ar families but i chairman jongga nega association hangni Madan Moklat Water User Association ide master self denial lengdo kan nega project PE menta kadon hadu arpau hajar teligi tenrai so but nadu kepor bangi sedang nega project hatu kepor ki ding so kidang duna nalor kataru ki ka jaka barep gadi tang hapo harap hektar bat hadin baladep irrigate ya ka nandong sedong lapun poi kini jingsna kala irrigate mentah hadu laipusan 0.05 hektar poro higa area kadon yakini ki structure komponen jong structure gede ki water tank ka bakan thup ya kendai teli ki water tank ki main tank bat ki secondary tank distribution tank tegidon pat segi pipeline ki ba si kilometer si spa khatsau meter nang ta kidon pat kipom ki bangitan ya ka nakini kipon ki badon ngitan naka kawai daga diesel pom ke basan HP kawai pat ke solar pom ke bangitan semingi kata ke light HP te nalor kata kadon pat sagani ke core wall RCC core wall ke bangisna arpo mitar yai ke jingrong jongka kaleng ka height ke ba R.san meter te kini kita ki komponen ki badon hagani ke project
kebakan tuh hapok tu ke sanction amau ke ba sapusan lak sapu arlak sapusan hajar Bacina do batar. Basna ada Water Resource Department. Tekan ni kembang hidup mana di balak fund kapisa fund syaga horticulture department ki horticulture department pat ki transfer ke fund syaga Water Resource Department bat ngi implement mengi bat ngi ya trilang hapok ke jing trilang jong berarti department ila pelong dengan projek kembang kalong mentah.